Ka MLA ke NPP na East Shillong, but nong ai but ke sarkar MDA ke kong amperin Selongdo, kalpan pau, baka kamla ban pelik jemut hala ke jong ke Assembly Constituency, bannya ke ba yakun yak elections MP Shiteng Samoy na Shillong Constituency. Ka jingkeli badon jingkwa bakan mi setia, kadai ke jingkeli jong ke jing IT, ong ke kong amperins, haba ai jingkren hagesngi thoding haba kali lakan mi banyak kun yak election Shiteng Samoy. Ka parti kan sarai halor u ne ka kertong, bat kin sapan ru ya ke jing menjur na u ne ka kertong. Ngakwa ban cha pelaj haba ai ya galan ne banjit na mar ngadai ban pelek jingmut ha ka sit jonga bat ban sha penthun. Kakong amperin Selongdo kala syarem ha ki election Lok Sabha arhajar arpusau ha u Dr. Diki AJ Sangkon na kaseng Voice of the People's Party VP. Kala pen mau ba ke jimbekre ya ki elections arhajar arpupra ha ke jala kala jan artan. Kala banjur ba kerai ke syong ha ke parti.